New Jerusalem, yeah, can. We have just few years. Ghana will be the sweetest. Said you did kind of 2 minimum. Says I grant a war, no, a yampen foa, a brofoa, or no more a year general Saudi. Or Macan, a year, say Gannet Wolseley, Emma no, a bedi asante ewu. A bedi asante ewu. Na yes, young one dear say. Ebitoy. Na ebitoy no a hemfa, and I see you. A shall who was said the home call the yes, that's not say. Into Kai home. In Sian within a demand before here. Said ye, it did hang in Fitiasiano. Yaninian Sabwaka. A man's primary, and ye no, it was so. Yes, a walker. Yeah, It's somewhat nice of you. yeah, maybe. Na, what say, and Tocano. O mo penedu mukudru kumasana. E musay an no mo ya brofo a wo mo efirimu o mo to wa kono Say ye hwemu yi pa abrofo aka so mu wuye na omododo no me fa ne say around 165 wa ha ene adusia nnu yeah nemu wo mo di animu ekuku dam no empanifo no emufo ene wuye emufo ena omo ehunu wo mo say sankofo we di yekum wo mo ya yenya omufu esie odo omo mo ye nyina omo ye de bo omo a omo nya omufu say yesie wo mo a no mo ye akukuda ya me fa sem panifo mo di kon nanim no mo ye enipa no mo ye ennan yo na ennan no say brand tokwa no ekowie ye ewu kumase February that was February 4th 1874 na tokwa ni na ekowie ewo hon eno nti entokwa no achi no enam wo say Gannet Wolseley ensam woni a wobedi asante ni ntino okoduru ne kurom no ane ye de say no ebo no ana say on say na make say wo hwe ebre pa onya title na it was according to a unique say ye bonabaso 1890 and the title no ahodro n bi ye den e kan no ho enam the modern boy mususu so aye den baba bebo say woni asante ko asante your mind so woni asante ko enyo omo ne tribe na kun yo they fought with a nation omo ne omine ene kon ye eti omine na nkasa no mo kwan omo fa so ye den eye omo na mistake ba ko nipa bebre ehu ye ni ye chetra asante no ya mfa busuakuo ba ko anamienu anamiensa debi ye nya wo ma omufiri oyukum ye nya wo ma omufiri mia bebre ye beka bo ye nya oyoko ye nya aduana ye nya kona ye nya asona ye nya bretu ye nya ayoko ena ye de won nyina chechere enyo omo nko a yo ye nua mo omo so efiri esirem enso so me kan ye ho enam edwa na ekoso ni ntino na edomba enam ohene no si bia onya atumi eye ne normal ni ntino na ye wo edom a omo ba besom no mi ankasa me nana okay enye nchen me nana eye me ma me papa okay o kire me de ono no papa no so yo ohene eti yakom papa famu a amandwa no me papa famu edi ena ma me afamu nso no me ma me papa papa eso bedi agona hene okay na nam funshi yo enti me yenhwe omo kunwie ye no ena omo besie omo sie ewo henfa bebi omo sie wo mo no ewo ahasi ya wo na tie free akompa wo ntutu na more than 100 ye fa ha say K5 o ifa ha K5 just a killed 5 asante ekum wo na eye den na ye killed 5 esan se wo kasem no ka se no mo ye nnan eye den na baako ebe ka ho mo ye no ayo ye ka se killed 5 a enipa nnan na omo sie wo mo no somewhere 1900
somewhere 1900 19 kwadwo ho send bi mu ka no 19 on say twi kasem kasem tokwa je say ade no nkoto abra bibi nsi entokwa eti akasem tokwa so obi ako enche say bibi akwa obi obetimi akasakasa bitimi aba no me akasa ye ko a entokwa so a eche say sibia ye na wo so obi eto eti abra asasem ni si ye no enipa nan no etro mo antimi fan say be 25 years later ene ntokwa kese bi say si ye wonim baby on say mi chire mu e kire eye triangular circle no na ofa ehwe ni ba ebesi amoafo besi bekwai ekosi asumnya ho kosi wokofu eti eye circular ya wokọ hon wokofu sese wo prisons e ho hon tete aye BBC aye say mensem no dem mo menka ho asem eno kwampo de ye nka na bontin bebrebe ye si krobia mensem wo ye onipa bia maka mo abomu se de besie bia no ye je agina no no nto ho de ntia meka saa ne se kokofu hon mo omokoko hye eye kumase de 1874 1900 eno musa be dwiri another castle ejo kokofu na castle ho abofo no beba ne na nanu mu mo dan si minim 1900 ya 1900 be ye ka 1900 se na be obi bete ase na bekwai ya ye tisisi me no ka say o bekwai ye o prema so sisi ene ye ka say eye ahemfie wi me chewo the pictures awon wo de ye free ha me kwa kwachewo ba bi bo sisi okay na wo hwe edan a no mutimu a na se be enye atakwa mekeko debi sa bere no na omo better roofing ya no mo de sere and the bosso wo say say edan bo woko most of the resource na say omo de sere and the bosso no omo enade ene nchansi wo ho se na ye na munni a ke ni mo bia ke fo no tonfo eti na dade ankasa na ska akoye de ade eti no mo bro omo won nade ahodo nyina eti omo kọ hon mo na omo kọ dwiri eye manhia sa bre no bebi a no omo hia no ya na ya hemfie kese no omo kọ hye no na abrofo no eyo mo wonwa ade nti eyo mo wonwa yo mo sa ato asoso mbedi bone on se ese obi a abo somoro ebro mpantim da omo tuo no mo hu se eya hemfie hon mo o must talk home with foreign books kase wo wiase mu nyinara ebi wo ho enkrata wo ho no enso na bibire ho nso o ma twere no ye kase eti ye ka atwere de ene abode a efire na nam kase na se na nya eye asante nimdiye no na wo ho eti so no na nyo obi a na ne de no konkwaso mu obi a wonim de na wo challenge mpanifo no ne aton no de no ko enu ti no mom ko go Caribbean no sa no ma no ye very smart and very you know okay eti omo mo konkwaso eye Rastafarians no eye Jamaica fo ene omo wo bebia ye nana ekọ nanse ekodi afahye Trinidad and Tobago o se omo no nso no afi no mo so eni abo mo ho so ene omo ye no because they are always looking for a way out na omo ba be hu ye mo hu so machine nyina awie no about 25 to 26 years later omo sa ba be to share kokofufo so okay ene omo dwiri ni nyina na emo menu mu no ena brand bi e friend Louis na ne maame omo ye abrofo ni bi UK fo san kofo no ena ba ko toy ni friend Louis no anya mfie 25 years na ne maame mu no omo ye merchants ya no woska o se ska wo fie ankoranso eti se omo de ebekai abrantie ntin ena omo de no bekai nipa nan no ho esie wo mo e wo fa ko ho no eti sa what killed 5 na what say nipa en na ena no mo ye marshals ena ba ko ba beka ho ena ye hu a ono so no ye marshal odi ani mu bi be wo mo no mo betrayed no mo nya akwanya enwuram adekontia no mo nya akwanya enwuram ne se sa potam ha na ahinie no omo pahinie omo pe tumisam na omo san pe edwadie ni nyina nso so ha na edwadie no na mfantefo no ene achemfo ene omo maka ne ni bono etro he na ye ni bono e kirasem ye nka ne sesiye no omo nyina atempotam ha wo a enei omo eye gidigidi a omo se asantemayo omo de ya omo free interest no
omo ba agonafo ho agona hene agona hene enam se no aba beje mpotam ha nyina na subin woni nti no omo nkotena subin eja asuminya ezi so mka so mo kotena agona hene nchen a eyo ose tutu papa enchi eye agonafo na omo susu se obeche o mbete ye wonim se agonafo no de ncherafo enye wo mo a na emum de ncherafo mo te wo mo ho a omo bekekere ya na ose tutu papa efiri mu no na ose tutu odi nkan papa openso papa efiri mu no wona mo mba bi tenae na na bia o ya mo watena no o ba be pre ho no depi eti wo mo no mo ko ye ne wo mo no ma no wonse na nsen a eye nana adjumabedu ni nua no wa bro chire no e ba be kan asem bi se o mbe tena asuminya e no mo yese no mo yese asuminya wo hefa asuminya e ye subin eja asante man so okay e no mbe tena ye na chese na asante efiri kan ni nyina no asante eje ahoho asante ni ahoho ye eti asante de ahoho ye cheche asante e na chechere ne man wo de me chiro secret bi eti menshia for say ni dina se chere say o man na hia hwan mu na ehia o man mu ni nyina hwan mu na ehia o man no okay udru menshia mama you confused hwan mu na etwa ho ehia asem ba da bi o say udru menshia hwan mu na etwa menshia ho ehia ni pakue mo etwa ho ehia mo twa menshia ho ehia no de ntia ba me kasa ebi mo kasa bebre but omo kasa no eyo omo se omo kasa na kyese omunim na me ka asem wei ama manfo o mako school eyo omo se omunim de no munim hwe mo a mo kasa bebrebe no na me kire made yese se oban nsu a na wote se poto ebowa ye wade bi ohon mo a won ye mfa manko awu se wo kokoro bi na wo be pehon ma bakosem mo a omunim se daachi bia wote abakosem na wo de ba be bibi etia wo sanity eti wo be ka kire akoa no enti na se ye kasa ye se de esese ye hu no ene de esese ye tie no ena mpanyine ka kire ye asante mem ye nkamra o ye ka tumi eti tumi ye den eyinim de se wonim bibi tia me a wo ba be ko etia mo eti se wo ba metimi apane ba bi kakra obehu no se oh asem we ye nokre na emom de ahinta wo men kan jiro ena de minim nyina ne de mate nyina ena mehwie ni nyina gu ho no ena ye ma me kwan se ebia me kasa ye mu ye be kire me anase bibisa ena me se me kan nyina ena na che se mayi eti e kine bi no me ba bia no be revelation foforo bia timi kasa ah asa asem we no ye dosko because ye dosko won ka be huna de kronti a abrofo no ba ye proper spirituality o me yo madwe so mu besua e kwan yo mo fa so a o mu besua nyamesom enu ntimi ye nhwe ye nkasa bebre abrofo ne ba so mba besua nyamesom emprempren ya mafa kwan bi so e de eye a amanfo adwene emma so se nananom som no e na abrofo no afa kwan bi so aba wo nsua wo mafa kwan bi so omusini ahodro asese ye hwe nina no ye nananom som mo ne nammu nenso bete no no be ka kwotwa wasma hwe na fi ayi na movie bi ya tese ye mo kan ye je wosoro na emumumu nnim se eye kwa ne nananom fa so yi apaye dada dodo na dwene na woni mana entimi ye hwe ade ye na ja wosoro odi honte ye ja wo yenso odi ho ente na se ye ho eye emfancho enti antwaso kwa ndensa obi a wose wapede enye den e wasase so asase ya ensa entimi ye nhwe entokwa no eye kokofudie no so edi ennasen besine no kokofudie no enadodo a edi ye no se edi edabaako mienu miensa no obi ntimi nche evi se na kokofudie no na ye brutal eno de even palace no so omudwiri ni nyina egu fom ena kokofu palace no yenka na abofo no beba no abofo no mo ntete da papa mtese no mo ntete tent mu during the ancient days no the first university was built on the African land, Timbuktu. Now there were people who were going and they were loaded with money. Mansa Musa,
no ya santini mensa no diska no ko di nkremofu achi ene fe no mansa musa na no disika kokko ko otimi du baby no yaye he na no mo awohoye eye o musa bibi no he was loaded na ni nchi no yenka eno ne ma asa ebu amanfi efiri baby betena santimem efiri se no ni ma hohoya no ate yenka sa brand tenten no asewa ofiri amanfi no na ofiri baby o no nya Ghana ni o na oba be chechere wa ha sei na obaye ofiri baby no ye den obai eti asantefo no de enti a asante ne dagombafo yenim ye ho se ye na henie ne ye de David asefo ahenie ye de tumi sam ye de na emom ne wo jansa ye no omokon ye de be che be hu se ye nuanom ya no mufiri baby eye no mosum bosum bia ne fe no dagon tinya na nan munim ti no mo se dagon ma dagomba eti dagon they were giants the Philistines it is a poem of betimi akoko age enei Philistines asase a ekun asi ho a Israel for no mo ya dagomba fo if you want books any normal na manfo ye any de be ya aha we say Palestinians the reality o ma asase wo any Israel for talk na o mo kun aha o ma asase na say asase na wo ho mo sesi ye Israel for mo sesi ye no o mo nye the real Israelites Israel for mo tey o mo buy Bible compaka 2 Kings chapter 17 verse 20 was na Assyria hene aborofo no apam wo mo efra asase no so do mo ko Mesopotamia besim ne o ma asase no so bi nti o mo ko hin se okase yanko no Bible ma metimi ama biblical facts say ye kadia na Israel for ene boshe mana natural ne ka ho asem e asante oh me wo so many facts are metimi dia cho ebi ne de hene de one enunti na asantefo ahenie yede na sunsumu no ma yede because asantefo free Judah abusuam ye won fantefo na omusu fi Lewi abusuam omo ne ayifo no omo mu wonsuo na no ho we Elmina for the so mo kan fantefo no me ka Azim ne ayifo no enzimafo enunti na enzimafo ye won enzima kotoko wo mo no mo ba no they were marshals no mu die kwan entokwa yo mo de and say no mo ya abrofo no sa no mo ye we etefo mo say asante den kotoko de bia obo so mo nam ase mo kotoko no mo oku yes mo de adwene no mo nyansam no mo de adwene mo tirim no it was so strange na bo na mo de ne yes no o so okoto no wako na mom abo no ya bo a ni wi no etu eko se le bufu a na nwi na sori agina o Bible so kire se Judah ya na odi Israel nim e won tokom ne yi no Bible kire se na ni nwi ti bi sori ye den agina ho e te sa abo akotoko na yankasa bebre yakasa wie nenso edidi wie nenso yankasa ye den enwi se wo yi no to nchen a asantefo hunu se yenya asante edin no da ho dada na emom kwa ba so ne be fa ye betimi atake hold of it omohunu se untimi enye oman abra wode abusua ba kwa na mienu bi baye eti sa na baye dia yenkofa ye nananom eye Abel mitipa unim kofo fo no bebi Abraham free baye Abraham free ne baye se wo mu wo mo na na me ka kiro anwonafo they are the rare custodians of certain things okay eti yensimu nyina no they know where we are coming from okay eti anyanwo nwa se Matiase minua oti kokko so because se minua na me pa chese minua nyina ye jama Matiase min madukonti America sa Matiase yonko ye nim okwampo de ma chiro mu kakra na emom yenka bibia wa bontin Matiase yonko ye nim de enti a wokọ ho no chese untumi ni anwonafo enko adentra omko try bi mu gya omo sekan wo ho enti na fo mu gya asekan enu nti na ekire se o de ye nto aso omo ye nuafo enti what is esi ntokwa bi aba ya anwonafo ene asantefo okoda de bi asante ai anwona ebo asante omo ni so mo mane mo omo ni so amasimu ne mo
enye se sebi otafracha me ya santini nti na me beka se sebi ye yi ni wo mo anwonafo Chiremu ye me yenti ase na se eye anwonafo do mo hon mo ewe egbe ayigbe fo no abodi mu no omu hun se odi ahene se minya no ma bia won me de map ebe kiro ibusa ye hwe eye abodi mu a se de otwede mponyankopon si board esi hyehyɛ ne nema no ahene enso firi wo no otwede mponyankopon no obo asante no se wo obo ade no ode ahene no ode aboafo mba beka ho ama ahene no emu ayedu na akrom no mu nyina wo ho dada enti sa aboafo no no mba beboa ma asante ahene no akrom aye kese no yesi tumi no ya na efiri agya ho enti agya de na ekura no no de ba ya na o se tumi no o mu di firi ba bi na ban na akoya prapere wa wo benya ade na ya de ekura no eti David ka se Ewurade dwira me no Ewurade dwira me na ma yefita se sukyerema o dwira ahyase ene na bose no enti o dwira ya asante o dwira ni asante enti we no tumi ya wo sante ase nyinara ya ebo omo ho ban efisa ohene na otimi di bosomtwe so ebo ho ban ni bibia no odwira na odi ye no mu na se asante eti nkofu bi na ye omudi o na efuru omo nsa enti omu su asante ahini no ne ya ahini a ene apama ne da ho no mo dada hwade se ya na naka se obetwa odwira afiwe bo twa odwira afiwe ya enya adwuma o so odi konesi next year enunti no na chese asante anamoni asante bibia obeye no eyen hyehye ya egu ehonom dada ansana wo moto ho anamo o asante mfiti prokope enye bibi ebra wonim na se ufri abusua konkon nim anase se waja efri mu a eno ne umuja ekyerew de wosa woye won kasako empade ebekye anase wo bekọ baabi no ye bekyerew de obeka ansa na waka enti ko ahodo asante ekonye ne nyina no na eno prepare asante ama asante esase na ahini na otwede mponyankopon de behye asante nsane na eso eno nti no ma ntokọ be jise sagrante wall kokufu ntokwa mfante ntokwa ene ntokwa ahodo ne nyina okon ya ansa na asante be bedru bebia edri de ma asante ginaye ayo bi pese menkuminya ene eni bre ane nnoma bi a ensem fata ma yehu de yesese yehu de eye ne de an de nkyerama mu no de ne wo so odi ade no ye de mim ene koti kwan so agifre ne nsam se wanyini ene ye di free ne nsam na so kai hu so no na ya kyere no ehuntasem tumi mu ene nnoma nyina mu ene one ne nkofu dwane ye na mokoba ya na omasimu nso ene ne kwa amanfo beka bom ene mba bekuti a mo na mo se afedo madane o machi amam wo ye de yetena ko ni mu nte ana ko ni mbete enti asase akonwa asante akonwa na eda ho no mo sebi otafache we mo pe na me ka bie mu se obi ase ye ne de me ka asem bi a kire wo ne se domafo omonya bonofo akura enim ya ka se bono a bono manso eni Ghana map ese wotachi mai ya ka se bono manso kwampa nya ho a Ghana map se sie eni ho no na tachi mai fo abra ade ni si ya obi apaso otete ne ho no obi fa ahini eni tumi no obi so fa adwadwane ko ya ka ho azem edwane gu ye ho na be ye sa ade ateda obi anka yenka wansem eti edwa no edwa no free heva onrefi obi afa ahini afa tumi ye be fa dwa be bibia bebom ni nyina be ka bo hwe ade a esisi ye no e kire se menum yi no ye me ni na ho ye mobra ye nsuade ye nhwe nkyirima de wo me abakose nyintimi nya nto ho e bi se woni mu nchi e na abehunu bebi a wokọ enam bebi a waduru nti sanity
New Jerusalem, can. We have just few years. Ghana will be the sweetest. Eh? Make us ask him wrong. Also, na make us ask him when Montiasi. Political season. Ebigu. Amayofo etumi ebefuru omonsa. Asofo obi. Asem we American, minim de mate. Also then I'm nudi nkomo no. Say ye beye the 2 days. Someone called me from UK. Minim say bia no wo hwe. The baby obenya video ya hwe. Ene date ya say 2nd February 2024. Minia waka kire me na wotwe krampo mai ene date ni. Wonim say na wotwe krampo mai. Wonim asantefo a omowo abuchira. Omusika abrofo bi krampo ni bi. David. Wonim do mo ba ya ne Ghana ha. David. Minia me salute mo. I salute you guys. You've done marvelously well. Now, I will say, it will not be even up to 5 years. There will be airlines operating from Kumasi to the ends of the world. Yeah, enkom kosi akransa. Yeah, nkasa bebre. Wini bibi. The worlds of the Gentiles ever. Na the AP amanfo se omumfiri oman mu entu kwan. Omo kwa koye se Israel fo no mo koka kwantu mu no. Na omo ba ade bi obesere nua bia se me kwa ko different bia no. Omo de beba. Ghana 70. Ye nyina yemra Ghana. Na be like ebe ye ni gie. Oman no. Ye to aba we wi a mesra mo. Mo am ko tena fie no. Mo fa no bako. Mo am bako akotena so no. Mo fa dwemu kan. Anya sa wan hwe ya onche wakonwa no so. Jo. Ye fancy. Enya se di echa be ko bi edi kwase yeko. Ye fancy. Ye di isi no. Krokro na sembe na wo man ye fancy. De me pese obia ehu ne se. Doma. Wemfi nso atre woma omowo sunwan patamu ho no mo woma mo anwunaman mu gafo God abusua no ye ka Israel abusua ko na God abusua na omo ba ekire no omo kokosi baabi gafo no e de what do say me bro mesere mo ye nti ase se eye oman ba ko ene ye ba bedue ha na wo se ye fofoile enoma bi eti ade ya ne se ye nananom ebedru ye no ye nkrata ene ye noma na ekire kwan ye fa so ye noma no ombe hye no ene mo tam de e papa wo mu no ene mo de koye enye se ya bon ye moye ene mo ko ekoye ni yi sa ade bre ye ni yi o ma fa bre ye ene mo de fake one bre eto mo ko no abre bombe capture won no ma hwe wo mo ye omo hold those classes no ni a chem no mu ni do omoko eti wa hinfu bi wa won na they were scholars yes o mu wi bo ma hu ye che omko ba be ka cho so wi mesra mo Ghana kamaya do ote me kasa na se no eti de me kana se wa wo si wo sua de akwachiri bia no ote Ghana ene kamaya se mesra mo Kwame Nkrumah ko fa din no esa aba beto so ye ma din no nsɛ kwa Ghana kamaya obi anfa ne de wa wo so pe Ghana kamaya mienu obi a no fa ye mo hwɛ me TikTok page a mo bo se me din no ma twere me din ɛna me de Ghana flag aka ho mesrɛ mo is an awakening so wo dɔ me na me so me dɔ ne yesi yo dɔ my Ghana mesrɛ mo Ghana kamaya yen ya bosu ne no se oka ye ho na wo pese ye no ma uko TikTok a won se me din no nyansabo akwaji echi no me sign the Ghana flag asoso mo ma yen kan che wiase mu nyina se ye wade bi ye do wo man o se o man na wutim wo bom paye ma no na se o man ni di ya na so be di ye obiara se wo do man Ghana na percent sencheni bi ye na wo do man Ghana na mesro udin na ewo social media handles no so obetimi asesa no e de Ghana flag aka ho a mesro fa ka ho
wa TikTok bia nim se masesa medin no nyese masesa no kora o nemo medin na chi no me de Ghana flag abebɔ ho mesrɛ mo obi anya bi eye adesere ye nyina ye baako no man no ebesi yeye medamas so me da se pa ene ye ne nyansabo akwa ene bedi nkomo efa ye Sagranti war ena fese ye kokofu entokwa 1900 ntokwa na ekoso enam so mai nya K5 ewo bekwai no ene di enti a entokwa ne koso na de hunsem ede brew yewure ne yewure mu kakra ehwe eye Asante na bose ne na bobre enne bebia efiri a enne Asante ekura kran enne de me di twato ne se enhyira pa wo twede mpo Nyankopɔn ede ehyira ye do ode adome ye no moma ye ni nko ho ni ye nyi ya adwene emfemfiri ahwesofo no omo de enam so mo ye hwesofo ni ntina eye anode entemtete ene sebi kasa ense ne mfata no ene wonka na de oye bohye na Nyankopɔn bo ne din wode ma no no se meye nyina ya adwene kɔ no so ni ye hwede ikura no ye ni nyina tu nanamo bomu a awieye no ebe ye nhyira ama me no mienu na ye nyina ye behu no die ti a ewiase afa na nyina edi Amerika eba baby a won ebe ya ye de ye nim di ikura no na efiri afiwe ekoro no ene ebehu no bohye na otwede mpo Nyankopɔn ede hye New Jerusalem ye behu ne ye midin ede maame foza ye de wo hose be bohu de wuro do obete no obete de wonte ase nso so de nananom ama no hu nim de ne nyansa so obete ase eno nti ye ka sebi obefa ne se ye dede kwa bi ena ye na nso so de onimu no onim nyame ya do invest ahia makram